Qadırlı meymanımız, bütünдөй Müslüman memleketke tanımal, alım, allama, hacı, kança adaşkandardı yolga salgan, ajırашkandardı tavıştırgan, zalalatta жүргендерге hidayat bergen, uruşkandı jaraştırgan, taksir, hacı, çuvak hacı, gamla, mana bugün bizdin sülüktü şahrımızda, meymanda, hurmatlı çuvak hacı, gamla, bizdin şahrımızga hoş geldiniz. Özünüzün öte kımbat vaktinizni sarktap kelgeniniz üçün razıçılık bildiremiz. Allah Teala sizden razı olsun. Mına bugün şu çuvak hacı damla menen birgelikte bir kança rayonumuzdan alımları dağın birge kelip oturak bu alımlardın batığını bilesizler. Mana Molla Roşan damla, Molla Musa damla, Molla Meder damla, Molla Murat damla, jana başka damlalar kelgen barыңыздар hoş geldingler. Assalamu alaikum, hurmatlı çuvak hacı damla şahrınıza hoş geldiniz. Söz кезегі sizde. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttaqin. Sallallahu ta'ala ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı bir tuğanlar, çındığında bizim ziyaretimiz biraz ыңгайсыз orga tuş gelip kaldı Ramazan günlerinde. Biroq oşonday bolsa dagı men mындай biraz söylep berim gelip turat. Çındığında Orozo ayı, Ramazan ayı uktagandığın beker жүрgөн ay emes. Kayra oşol ayda Kur'an göbürek okulup, göbürek hareket bolup, adam başkaya karaganda bul ayda hareketli göbürek boluş gerek. Bugün kayta turgan söz, hurmatlı bir tuğanlar, ujubu taati sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz aleyhisselam'a itaat kılığının mildettүүлügü ve iktida'u bihi, jana oşol kişiye iktida kılıp erişүүnün dagı, oşol kişinin yolunda жүрүүnün mildettүүлügü tuğrasındagı men söz aytıp bergim gelip turat. Tajibu ta'atu nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem bi fi'li ma amara bihi. Peygamberimiz aleyhisselam emne nerseni buyurgan bolsa, oşonu atkarıp Peygamberge itaat kılış vacip bolot. Ve terki ma neha anhu, Peygamberimiz aleyhisselam emne nerseni tıygan bolsa, oşonu taştap Peygamberimizge itaat kılı vacip bolot. Hada min muqtaza şehadeti ennehu Resulullah. Biz La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Oşonu Muhammed abduhu ve resuluh degen kelimenin muhtazası talağı urmatlı bir tuğanım. Oşol peygamberge elçi degen söz bolup keledi. La ilahe illallah Muhammed Resulullah dep ayttık. Bирок Пайгамбар алейхиссаламды ээрчибей турган болсок, ар бир кылган ишибизде Пайгамбардын жолун карманбай турган болсок, анда биз айтып аткан сөзүбүздү ишке ашырган эмес болуп эсептелебиз. Мисалы үчүн бир адам ата-энеми жакшы көрөм, урматтайм, сыйлайм дей турган болсо, урматтаган сыйлагандын далили болуш керек да. Ошол сыяктуу ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям Аллах тааланын элчиси жана пайгамбар деп күбөлүк бере турган болсок, ошол күбөлүктү биз кыймыл аракет менен көрсөтүп беришибиз милдеттүү болот. Ал урматтуу бир туугандарым, айткан нерсесин аткарып, ал эми тыйган нерсесинен тыйылуу деген сөз болуп эсептелет. Вакад амара Аллаху таала би таатихи фи аятин касира. Аллах субханаху ва таала көптөгөн аяттарда пайгамбарыңарды ээрчи киле, Мухаммед пайгамбарга итаат кылгыла, ал затка моюн сунгула деп көптөгөн аяттарда айткан. Тарата махруната ма таатилlah кама фи каулихи таала. Кеде Аллах таала итаат кылгыла, анан Аллах таала итаатына кошуп Мухаммед пайгамбарга итаат кылып, ага моюн сунгула деп Аллах таала итаат кылуу менен пайгамбар итаат кылууну кошуп айтып кеткен. Мисалы үчүн Кур'ан-ы Каримде я эйюхаллазина аману атиуллаха ва атиур расул. Ан-Ниса сүрө 59-аятында о иман келтиргендер. Бул иман келтирбегендерге тиешеси жок, о иман келтиргендер дейт.
Иман келтиргендер, силер Аллах Таала итаат кылгыла жана Аллахтын пайгамбарына итаат кылгыла дейт. Итаат кылуу амалдарды урматтуу бир тууган бул мусулмандарга тиешелүү. Ал эми мусулман эместерге алар биринчи иман келтириш керек. Иман келтиргенден кийин буларга итаат важип парыз болот. Ошон үчүн азыр барыбыз орозода я аyyuhallazina аману кутиба алейкумус сиям дейт. Силерге орозо парыз кылынды иман келтиргендер. А иман келтирбегендерге орозо парыз эмес, аларга биринчи парыз иман келтириш. Иман келтиргенден кийин биздин катарга кошулгандан кийин, андан кийин бул адамдарга калма айтыш парыз болуп эсептелет. Ва таратан я'муру биха мунфаридатан. Кейде Аллах Таала пайгамбарга итаат кылганды жалгыз өзүн айтат. Аллах Таалага моюнсун кыла, пайгамбарга моюнсун деп экөөнү кошуп айтпастан ушунчалык деңгээлде зары өз башынча, бүтүндөй өзүнчө пайгамбарга итаат кылды деп айтат. Мисалы үчүн, "Ман юти ар-расула фақат ата Аллах." Кимде ким пайгамбар алейхиссаламга итаат кылган болсо, бул адам Аллах Таалага итаат кылган болду дейт. Пайгамбарга итаат кылуу, Кудайга итаат кылуу. Демек пайгамбар итаат кылбай, пайгамбардын сүннөттөрүн таштап койгон адам бул Кудай Таалага деле итаат кылбай койгондукка жатат деген сөз бир эсептелет. Башка бир аятта, бул аят урматтуу бир тууганым Нур сүрөсүнүн 56-аятында келет. "Ва атиур расула лааллакум турхамун." Силер Аллах Тааланын пайгамбары Мухаммад Хабиб Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга итаат кылгыла. Азатка моюнсунгула, Кудай Таалам силерге ырайым мээримин алат. Кудайым силерге ырайым мээримин берет, жакшылыгын берет, бирок эмне себептен десе пайгамбарга итаат кылуу менен дейт. Кудай мени карабай койду, Кудай мени укпай койду, Кудай мага жакшылык бербей койду дегендер абдан эле көп айта берет да, Кудайга наладат басып жүрө беришет да. Кудай мага көңүл бурбай койду. Кудай сага итаат кылыш үчүн, Кудайым сенин сага көңүлүң буруш үчүн, сага ырайым берип төгүш үчүн урматтуу бир тууган шарты сен Мухаммад Хабиб Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга итаат кылгының, ал затка моюнсунгуну. وتارة يتوعد من عصى رسوله صلى الله عليه وسلم. Кейбір аяттарда Аллах Таала кимде ким итаат кылбай турган болсо, кимде ким моюнсунбай турган болсо, кимде ким ээрчибей турган болсо, анда ал адамдарга жамандык бар. Аларга бале бар. Аларга менин азабым келет дегенди Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде баяндап айтып берген. Аллах Таала Нур сүрөсүнүн 60-аятында айтат: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Аллах Тааланын элчиси Мухаммед пайгамбардын сүннөтүнө баш ийбей, анын сүннөтүнө каршы иш кылгандар, анын сүннөтүнө итаат кылгандан, моюнсунгандан баш тарткандар дейт, фәльяхзар, этият болушун дейт. Этият болушун эмнеден десе, أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ, булардын башына фитне келип тийгендер. Кимдеги пайгамбардын сүннөтүнө каршы болсо, жашоосунда, турганында, отурганында, кийгенинде, ичкенинде, жегенинде, уктаганында, аялы менен жашаганында, балдарына мамиле кылганда, айтып жашоосунун бардык жеринде пайгамбардын сүннөтүнөн башка жол тандап ала турган болсо дейт, этиет болсун, буларга бала, баттар, фитна келип жеткенден, ау юсибахум азабун алим, же дейт, ачуу азап келип жеткенден этият болсун дейт. Индиялык бир чоң алымдын китеби бар да, адамзаттын башындагы проблемалар, оор нерселер каяктан келип чыгат, шакават, бакытсыздык каяктан келип чыгат десе, бул сүннөткө амал кылбай койгондон келип чыгат дейт. Парзга амал кылбай койгон болсо эмне десе, булар балким динден чыгып кетиши мүмкүн бир убакта. А бирок сүннөткө амал кылбай коюу менен адам мусулман боло берет, бирок шору курган, шорду, бейтаалай bir бакытсыз адам болуп калат урматтуу бир тууганым. Демек ушул жерде кимде ким итаат кылбай турган болсо, анда бул адамдарга кыйынчылык келет. Шаркында айтат: "Тусибухум фитнатун фи кулубихим." Жүрөгүндө фитна пайда болот. Мен күфрлүк келип калышы мүмкүн. Ау нифак, эки жүздүк келип калышы мүмкүн. Ау бид'a, же бир бид'ат келип калышы мүмкүн. Ау азабун алим фи дуния, же дүниөнүн өзүндө бале келип калышы мүмкүн. Буту сынат, колу сынат, башка болот, банкрот болот, бирөө уруп кетет, зордуктап кетет, камалып кетет, башка болот, курлар дооматка алат. Ошолордун баары каяктан келип чыгат десе, урматтуу бир тууган, ошолордун бардыгы ошолордун сүннөткө каршы амал кылгандыгынан келип чыгат дейт. Пайгамбарыбыз алейхиссаламды ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллух дегенден дагы бир шарты ошол сүннөткө итаат кылып, амал кылып, аткарып, аны урматтуу бир тууганым коргоо дегенден турат. Эгерде кимдир бирөө Мухаммад расулдун калма айтып туруп, бирок пайгамбарды бирөө жамандабаса, сөгүп атса, ун чыкпай турган болсо, бул айткан Мухаммад расулдук дегенди жокко чыгардым, жокко чыгып. Жүрөгүнөн жакшы көрбөсө, айткан сөз урматтуу бир тууганым бекерге чыккан болуп эсептелет.
وقد جعل الله طاعته واتباعه سببا لنيل محبة الله للعبد ومغفرة ذنوبه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Bu hurmatlı bir tuğan Ali İmran Suresi'nin 31. ayetinde ayet ey Muhammed. Ayet Muhammed adamların elin ayet değil. İn kuntum tuhibbun Allah'a. Eğer sizler Allah Teala'nı ulu jaratkan egebizdi süye turgan bolsoňor fattabi'uni menerçigileri. Yani Allah Teala'nı süyem degeni hurmatlı bir tuğan Muhammed peygamberdi erçüy menen bolot deyil. Eğer de meni süye turgan bolsoň hurmatlı bir tuğanım Allah Teala'nı süye turgan bolsoňor deyil, anda Muhammed peygamberdi erçigileri deyil. Yuhibbukumullah. Eğer de sizler peygamber erçi itaat kıla turgan bolsoňor, sizlerdi Hudaý Taalam jakşı görür. Ve yagfir lekum zunubakum, sizlerden günahlarınızı geçiret deyip. Hudaýdy jakşı gören dese, oşonun alamat belgisi boluş gerek. Hudaýdy jakşı görgen, men Hudaýdy jakşı gören dep kykıra bergen bolboýt. Hazır kebir adamlar telewizordan çygyp alyp teňirçi falan çykýar. Men dele musulmanmyn, men dele Hudaýdy jakşı görem. Anan tata dep bir nekeni süýleýe berет da. Men dele musulmanmyn, men atam mysal üçin Abdurrahman dep çygyp alyp bir nekeni süýlegende toltura bolat da. Hudaýdy jakşı görem deyip. Hudaýdy jakşı görgen dalili bolat. Kazanda tamak bolsa çömüçkö çıgar. Jok bolsa çıkpayt. Oşol siýakly kimdegi Muhammed peygamberdi jakşı görem diýip turgan bolsa, Allah Taala'nı anda Muhammed peygamberdi elçigenligine bilet. Kana senin sünnetin. Kana jaşagyňda o peygamberdi sünneti. Peygamber giýgende, peygamber içkende, peygamber jürgende, peygamber turganda, peygamber oýlanganda ýüzün bu joksun bu degen many gelip çıgar. Any kaýakdan bilesin. Hazır olturgan uçurda peygamber meşite girip gelse turgan gebetingen uyalbaysın, uyalasın degen sorony goýuşun gerek. Egerde uyala turgan bolsaň, demek sünnet jaşagyňa girgen jok degen söz. Tamak jegerinde, dastorkonda, daratkananda, juwunganda, jatkan töşeginde, kıblan jazdangan, namaz okuganыңda, aýtur bardyk jaşagyňda peygamberin sünneti girgenmi jok degen mesele bolat. Egerde peygamber erçip atkan bolsaň, anda Hudaýdy süýüp atkan senin janaky dawaň toora bolup esepdelet. Egerde anda emes bolgan bolsa, Hudaýdy süýem dep aýtkan hormatly bir tuğanım bolbogan söz bolup esepdelet. Wa ja'ala ta'atahu hidayatan wa ma'siyatahu dalalan. Oşondoy Allah Taala Kur'an-ı Kerimde kimdegim Peygamberimiz Aleyhisselam itaat kılsa bu hidayet yolunda, bu tuğra yolda. Alemi kimdegim Peygamberin sünnetine baş ve itaat kılvasan da bu adaşkan adam dep Kur'an-ı Kerimde bizge bayandap aytat. Hurmatly bir tuğanlarım, En-Nur suresinin 54. ayatında "Ve in tuti'uhu tahtadu." Eger sizler Peygamber itaat kılsaňar, anda hidayatty, tuğra tapkan bolduňar. Hidayat tuğra jol hurmatly bir tuğanım, beş kapara turgan ele jol emes, balki uşul jalgan jaşagyň özünde dagı bizge toluk baktylyk bere turgan jol. Hidayatty manisi dünýä ahiretde adamlar toluk baktylyk kılat degen mani gelip çygat hurmatly bir tuğanım. Egerde sen sünnet bilen jaşaý turgan bolsaň, anda sen jaşagyňda baktylyk bolgon bolasyň. Egerde sen tamak jokda sünnet bilen jey turgan bolsaň, tamakty tuğra jegen bolasyň. Egerde sen uktap atkanda sünnet uktaý turgan bolsaň, uktaganyň tuğra bolat. Egerde giygen giyimi sünnet bilen bolsa, senin giygen giyimiň tuğra bolat. Egerde üýlengende bilbeg ala olur. Git anti üýleniş gerek. Eşmetdägi üýlenebizmi? Taşmatda joğandaymy? Muhammeddägi üýlenebiz. Eger peygamber de üýlensek, anda üýlenýüş tuğra bolgan bolat. Demek jaşawyzyň bardygynda bizde surap turuş gerek. Taksir şunday kılaýyn dep atyp, kanda kılışym gerek degendi. Ravşan damla, Mender damla, Molla Musa, artık damla dep damladan surap turuşumuz gerek bolat. Her bir kıymal hareket ilmül hal. Uşul hurmatly bir tuğanım, kıymal hareketde uşul kadamdy kandyp taştan kantkende peygamberin sünnetine tuğra bolat degen surany koýa turgan bolsak, dünýä ahiretde biz hurmatly bir tuğandar hidayatda inşallah toluk tapkan bolup esepdelebis. Başka bir ayette Hudaý Taalam aytat, bu hurmatly bir tuğandarım, El-Qasas suresinin 50. ayatında gelet. فَاِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ فَعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَهْوَاءَهُمْ. Ey Muhammed, eger bular seni ukpasa, bular senin sünnetine gelip turgan bolsa deyip, bilgini bular özlerinin havasın, özlerinin içki dünyasın, özlerinin nefsin erişik etip atkan bolar. Ekele jol var. Ya peygamberdi itaat kılı, ya nefsin erçü degen söz hurmatly bir tuğan. Andan başka tuğra jol jok hurmatly bir tuğan. Egerde bir adam peygamberin joluna başka jok düşüp atkan bolsa, men tuğra jol taap aldım. Men degen Konfusiýyň joluna düşüp ketdim. Men degen Buddaga düşüp ketdim. Men degen teňirçi, memirçi, tırınçı, pırınçı birneke bolup ketdim dese aýtgyny ittibauly hawa bul özüň nefsine erçip ketdi. Başka tuğra jol jok boluşy mümkün emes. Oşon üçin aýtyp atat bu ýerde. Fa in lam yastajibu laka. Eger sen itaat kılbasa ey Muhammed. Eger sen joluň erçip turgan bolsa deyip,
Fa'lam bilginin annama yattabi'una ahwa'ahum. Bular ahvasını erçip ketdi. Bular özlerin içindeki özlerin erçip ketdi atat dedi. Ve men adallu mimmen ittaba'a havahu bi gayri huda min Allah. Allah'tan gelgen hidayatты, Allah'tan gelgen tuğra yolda karmanbay turup, özü erçip ketken, özünün akılına özü ev olup, özünün nefsine erçip ketken adamdan dağı aşkan, adaşkan biröv var mı? İnna Allah la yahdil kavmel zalimin. Hakikatte Hudaý Taalam zalim adamlardı tuğra yolga başlabaydı dedi. Zalim kim ummatı bir tuğan? Zalim bir nerseni ordundan başka yerge koygan adam. Misal üçün açki urmatı bir tuğan gözgө tagıla turgan da bu hikmat uşunda turat tuğralık bolup çü. Anan biri alıp turup jelkesine tagıp algan bolsa biz aytабыз da bunu adam zalim eken. Kanday zalim antken uşul nerseni özünün ordundan başka yerine tagıp koydu degen söz da. Oşon siyahtı paygambar derçiş gerek bolup, biri paygambar derçibesden başka biri nerçi bassa, je öz nerçi bassa, bular dagı zalim bolup eseptil. En çoğun zalimler mına uşunday. İnne şirke la zulmun azim. Elbette şirk öte çoğun zulümdük degeni, antken adamda hakikat hikmat Hudaýdy tanıp bolot da. Bирок Hudaýdy tanыбay müşrik bolup, şirk bolup kete turgan bolsa, bul en çoğun zulümdük turmatdy bir tuğanlarım kılgan bolup eseptiler. Wa akhbara subhanahu wa ta'ala anna fihi al-qudwatul hasanatu li ummatihi. Oşonda ele Muhammed paygambarыбыз da ummatty bir tuğanlar qudwal hasana. En bir görküm, en bir çıraylı, en bir jakşı, en bir zor ülgü var deydi. Adamlardan bardygy ummatty bir tuğanım bir uqqandan bir görgende ülgü erişer. Adamlardan bardygy bir uqqandan bir görgende emne ülgü erişer. فقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Ahzab suresi 21. ayatında deydi. Hakikatte sizler üçün Muhammed peygambarda ülgü var deydi. Kanday ülgü var? Eğer sen özün kantı alıp yürüyüş gerek, erçigin gelet desen Muhammed peygambarda erçi. Kantip tırmağını algan, kantip murutun kıskartgan, kantip denesini kam görgön, kantip juğuna, kantip giyingen. Eğer desen giyingen dala turgan bolsoň Muhammed peygambardy kara. Eğer desen ýülüne turgan bolsoň Muhammed peygambar kanday ata bolgon, kanday büyö bolgon. Eğer de Muhammed peygambar kanday koşuna bolgon, Muhammed peygambar kanday bala bolgon, ata-enesine kanday dua bolgon. Muhammed peygambar dostlarına kanday muamelede bolgon, Muhammed peygambar üýünde kanday kılgan. Aytır sana toluktur. Eğer de padişah bolup kalsa Muhammed peygambar kantip İslam ülkesinin başçısı bolgon. Birinci İslam ülkesi Muhammed Peygambar'dın koldoosunda kurulgan urmatly bir tuğandarım. Eğer de davat kıla turgan bolsa Muhammed Peygambar kantip davat kılgan. Eğer de tuğan oylup kalsa Muhammed Peygambar kantip gömgön, kantip ıylagan, oşonun bardyk urmatly bir tuğan sana mene maňa ülgü urmatly bir tuğanım. Muhammed Peygambar'ın sünnet atkarılbay kalganja da bizden jirkenet. Davatçiler gelgen eken giyimleri şaltak, anan tırmağı jarılgan, sogonçoğu jargan kirdi. Peygambarın sogonçoktoruň ardy, çıkanaktaryň ardy, koldoryň aralарын taza jogulay dep aytgan. Peygamber aleyhisselam aytgan sapardan geletkanda şarga gelettabız. Giyinge içine doňdogula, kunu şamatan beynen nas. Adamların arasında yüzdögi suluk kalday bolgula. Özgü söylenip turgula, giyimleriňe doňdogula dep aytgan. Eger de biz sünnet tolup karmana turgan bolsak, hurmatly bir tuğandar, anda bizdin yaşaýybızda başka birö tarapdan bizge syn aytylbay, hurmatly bir tuğanım. Eger de bir adam askerge kol başçı bola turgan bolsa, jol başçı bola turgan bolsa, bu gadagı Muhammed Habib Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygambarыбыз özü ülgü bolup esepdeler. Demek bu jerde aytat Allah Taala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Sizler üçün Muhammed peygambarda öte bir genen ülgü var dedi. Kim üçün? Limen kana yarjullaha vel yawmal ahira. Allah Taala'dan jakşylyk ümit kılganlar üçün, jana kıyamat kayından 5 gara ümit kılganlar üçün. Birok ümitin Hudaýdan jok bolsa, şaytan menen dost bolsa, kozok 5 bol bolsa da saň işi jok urmatly. Allah bu açıwada Filip Kirkorov'tu, Putin'di, Sutin'dagi biröni özüň ülgü kılıp basyp jüre beresin da. Sana ülgü Muhammed peygamber hurmatly bir tuğan. Ataň da ülgü emes, apaň da ülgü emes sana. Şoň ataň da ülgü emes, balki Muhammed peygamber ülgü hurmatly bir tuğan. Eger sen ümitin bolsa Hudaýdan, eger sen ahireten ümitin bolsa mına uşul nerse, andan keyin wa zakarallahu kaseera, jana Hudaýdy köp zikir estegenlerge. Çыныгы Hudaýdy estegen adamlar peygamber ülgü kılar. Ana Hudaýdy estegenler başka bir eşme taşma ülgü kılıp kıynalıp basıp jüre beren. İbn Kathir özünün tafsirinde aytat: "Hâzihil âyetul kerimatu aslun kebirun fi't ta'assi bi Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fi akvalihi ve af'alihi ve ahvalihi." İbn Kathir mufassirlerin çoğunluğunu bir aytat, buna uşul ayet deydi. Peygamber aleyhisselam söylegen sözlerinde
atkargan işlerinde, bardık ahvallarında bizge ülgü ekenliginin en çoğun dalili değil. Andan başka ülgü, andan başka yol. وَقَدْ ذَكَرَ اللّٰهُ تَاعَةَ الرَّسُولِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاتِّبَاعَهُ فِي نَحْوِ 40 مَوْضِعًا مِنَ الْقُرْآنِ. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber'e itaat kılgıla, Peygamber'de erçigile, anı erçigenden cazbağıla degende Kur'an-ı Kerim'de 40 jerde aytkan. Kança jerde? 40 jerde aytkan urmatly bir tuğanım. Namaz okuş farz dep aytkan kança bir jerde. Bирок Peygamber'e itaat kılgıla, ağa moyun sungula, anı erçigile degende 40 jerde aytkan urmatly bir tuğanım. Peygamberimiz Aleyhisselam urmatly bir tuğanım kantip tamak jegendi, kantip tamak içkendi, kantip ahiretke azık toplogondun bardygyn bizge toluk kılıp aytıp bergen. وقد أمر صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به في أداء عباداته. Peygamber Aleyhisselam ibadat meselesinde meni erçigile dep aytkan. Misal üçün aytkan: "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Men kantip namaz okusam, oşentip namaz okugula dep bizge buyruk bergen. Biz okup atkan namazыбыз Peygamber uşintip okugan degen etikat yakın bolmoyja tuura bolbой turmatly bir tuğan. Екі рекет намаз оқимыз ғой, намаз оқығанда ушул намазымы пайғамбарым дал ушинтип оқыған деген этикат якын болмойынша оқыған намазыңыз дұрыс емес болады. Тура мазхабта баргандай, бирок иштихат боюнча ар бир алым кантип пайғамбар намаз оқыған дегенди издеп аракет кылып иштихат жече бизге баяндап берген. Имам башчыбыз ошентип оқыганды хак деп этикат кылыш керек. Анан biz ушинтип окуп бизде башка ушундай, бирок пайгамбар минтип окуган деген этикат болбойт да. Биз окуп аткан намаз канак баскап, ошол пайгамбардын нак өзүнүн намазы, нак өзүнүн дараты, ушинтип дарат алат, ушинтип намаз окуйт эле деген этикат жүрөккө кирмейинче окуган намазы дурус эмес. Пайгамбар ушинтип окуйбуз, бирок пайгамбар минтип окуган экен, биз бөлөкчө окуйбуз деген түшүнүк бизде таптакыр болбош урматтуу бир тууганым. Пайгамбар алейхиссалам: "Хузу ани манасикакум", менден ажылыгыңарды алгыла деди. Мен кантип ажылык кылсам, ошентип ажылык кылгыла деди. Ошондой эле Пайгамбар алейхиссалам айтты: "Мен амила амалан лайса алейхи амруна фахува раддун." Кимде-ким биздин амалдан башканы кылса, анын амалы тосулган дейт да. Ошон үчүн ар бир кылган орозобуз, намазыбыз, зекетибиз, отурган турганыбыз фыктан үйрөнүп атабызбы? Алында үйрөттү бизге. Ошону пайгамбарым кылган, мен пайгамбарым кылгандын дал өзүн кылып атат деген этикат жүрөктө болмоюнча кылган амалыбыз мардут, кайтарылган, урматтуу бир тууган бизге өтпөй турган болуп эсептелет. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Мен рагиба ан суннати фалайса минни." Кимде-ким менин сүннөтүмөн баш тарта турган болсо, ал менден эмес деген Пайгамбар алейхиссаламдын хадиси бар. Урматтуу бир туугандар, Кудай таалам баарыбызга пайгамбар сүннөтүн ээрчигенди, амал кылганды жана жүрөгү жакып тутканды Кудай насип кылган болсун. Анткени урматтуу бир тууганым, кээде эсибизден чыгып калат биз. Окуйбуз, анан бирөөлөргө сүйлөп эле хадисте мындай десе этикат кетип калат да. Пайгамбар мындай кылган экен, бирок биз кайсы бир себептерден пайгамбар кылгандан башканы кылат экен жок, андай эмес. Биз кармап аткан акыйда, биз кармап аткан мазхаб, биздин кармаган жолубуз нак ошол пайгамбардын өзүнүн кылган эткени деген этикат бизге кирмейинче кылган эткенибиз туура болбойт. Аллах таала баарыңыздан ыраазы болсун. Рамазан орозо айында мындай бир узагыраак шөйлөп чачатып койгон болсо, урматтуу бир туугандар, кечирим сурайм. Кудай таалам баарыбызга иншалла береке берген болсун. Суроо жооп болсо кагаз түрүндө Rahmat, soğuk adamlar, kanka жақсы bağışlar veriniz, kanka veriniz, Allah razı olsun. Hürmetli cemaat, karşılaştan en zarur olan sorularımızdan olsa hayırlı olayım. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm çuha gacı. Allah Firdavs cennatına siz nasip kılsın, barınızga nasip kılsın. Uşintip aymaqtarınızga, өлкөбүзгө, alamga din tarqatışına salım koşo beriңiz. Sizge bere turgan suroom tömöngüдөй. Kant diyabeti boyunca dağı bir ilet aytıp koyuңuzчu yüzüm menen darıloo jönündө. Bunu urmatlı bir tuğanım Başar degen Siriyalı bir tuğanımız psikolog kүйөө bola. Oşol aytıp bergen bana men жазып тараткам, көп адам жакшы болду. Бул кандай? Эгерде кимдир бирөө сахар диабети болсо, кант диабет болсо, 2 жыл орозо кармайт, диета тутат. Биринчи жылы 23, экинчи жылы 15 күн. 2 жыл. Биринчи жыл 23, экинчи жыл канча? 15 күн урматтуу бир тууган. Эч нерсе жебейт, болгону суу менен гана жүзүм жейт. Жүзүмдүн батык түрү жарай берет, эгерде данаг болсо, данагын чайнап жутат. Жүзүм тойгончо жейт, жүзүм жегенден 1 саат кийин, 1 саат мурда гана суу ичет. Экөөнү аралаштыра бербейт. 25 күн нан жебейт, сахар жебейт, өрүк жебейт, курум түспейт, эчтеке жебейт, только жүзүм суу. Буга доктор каршы чыгат.
Бирок жүзүм Куранда келет, Куранда келген бар шыпа иншалла. Кийинки жылы 15 күн ошентип сахар сен көр мен көр жок болот. Сахардан башка орунун баары жок болуп кетет. Мен Бишкекке келип жазып муфтий ажы Мурат Алажы муфтий эле кишиге бердим. Анан Абдушкур ажыга бердим бирөөнү, экөөнү. Эки чоң домнага берсем, анан Абдушкур ажы айтат, бир таанышым сахар эле дейт. Анан эки да жүйө бар дейт, экинчи ката чыга албай калган дейт да, чыга албай калган экинчи катка дейт. Эки аягы бар дейт, эки аягынын бирине бармак турсун, биринин үйүндө экинчи катка чыга албай калган дейт. Анан кыштын күнү дейт, анан мен ага майыз же деп айттым. Мен айттым, ажеке сиз кызык адам экенсиз. Мен жүзүм майыз деп айтасыз. Эми эмне фаркы бар? Эми майыз ошо жүзүмгече керек. Азыр кыштын күнү жүзүм десе кымбат экен, сахар кайра көтөрүлүп кетет. О сараң эме дейт. Мен жүзүм майыз айттым. Майыз жеп 10 күн болгондо дейт, экинчи катка чыгып баштады дейт ошол дейт. Сен көр мен көр баары жок болду. Жүзүм менен курма ислам өкүмүндө урматтуу бир тууган бул тамак. Бул фаваких эмес. Ошон үчүн кимдир бирөө мен тамак жебейм десе, жүзүм менен курма жеп алса, касан бузулуп калат да. А мен фаваких жебейм десе, мында мөмө жемиш жебейм десе, жүзүм менен курма жесе, анда мунун немеси бузулбай турат турган. Илим алгым келет, бирок көбүнчө жалкоолугум кармап, дарстарымдан аралыгы алыстап кетет. Кантип арылсам болот жалкоолуктан? Молда Кудайкулга барыш керек ушу. Молда Кудайкулдун өзүнүн алмаштыргыч услубу бар, услуп менен тез эле молда болуп кетесиң. Өмүрүн узун кылсын, ден соолугун чың кылсын, дамнан зыяраттан келет агыз. Чындыгында өлкөбүздөгү диндин бузулбай, сузулбай, сүзүлбөй сакталып калуусунун себептери болгон дамларыбыздын бири. Силер элеген бактылуусуңар. Силердин жериңерде көп аалымдар бар. Ошон үчүн ошол аалымдар бар, силердин молдолугуңар дагы чектен чыкпастан жакшы жолдо тарикада келатчы. Ошого Кудайга шүгүрдешиңер керек. Колуңардан келиш дамларга барып зыярат кылып, тапканыңа пачон төгөнө салып атасын алып кетиш керек. Булардын дуасы кабыл боло турган. Чубак ажы келет деп отурасың, чубак ажы өзүнө котарып отурат бар. Ошого Молда Кудайкулга барлык урматтуу бир туугандар. Молда Кудайкул бар, Молда Зулкарнай бар, Молда Өктөм бар, Молда кимди айттык да, Абдилла бар, Молда немерки көптөгөн молдолуктар, калгандар бияк отур жандар молдолор иншалла. 10 жылдык же 20 жылдыкты Аллахтын өкүмү бузулбагандай кылып кантип өткөрсөк туура болот дейт. Эгерде бузулбагандай кылып кандай урмат барып куттабайра кайтыш керек болот. Мен окуткансың рахмат зыяратка келдим деп айтып кете бере турган болосуңдар. Кудай билекеси бар. Анан эркек аял аралашып кетип дискотека болуп анан аракка кирип келсең, ошо шарият өкүмү бузулган болот. Барып ага эжеке окуттуңар рахмат силерге, ушу биздин хадиялар мынаке, китептерден бери башкадан бери урмат кылып кетсең дурус болот. Наракка өтүп кетсең эле бузулган болот да, бузулганын кереги жок. Аялыма кетсең кете бер деп айтсам талак түшөбү дейт. Кетсең кете бер деген бул кет деген сөз эмес да. Кет деген бул эгерде талак ниетиндесе бир талак байын түшөт. Кетсең кете бер деген бул ыктыяр берүү болот. Киная ыктыяр берүү деген сөз урматтуу бир тууган. Анан да карап көрүш. Мисалы үчүн талак өз талагың колуңда, амруки биядики өзүңүн колуңда ишиң кете турган болсо, аял жооп бериш керек. Мен тагдырым өзүм колумда экен, анда өзүм талак койдум деп айтса, түшөт. Анан бизде ошентип тагдырың колуңда, амырың колуңда деп айтып койсо, талак түшүп калып түшпөйт андай болсо. Бул тафиз талак, тафиз болгондон аял аткарыш керек. Эгер ошол мажилисти аткарбай эле ишиң болбосун деп сүйлөп кетип калса, эчтеке болбойт ага. Ошого мына ушу лейлек жергесинен көп да ушучу. Бишкекке барып сурап калсам айтат да, не деп айткан десем, өз жообуң өзүңдө деп айткан дейт да. Өз жообуң өзүңдө деп айтканда талак түшпөйт ага. Өз жообуң өзүмдө болсо, анда жообум өзүмө бердим деп, аял ошол мажилисти бузбай туруп өзүнө талак түшсө, анан эсеп болот. Болбосо эсеп болбойт, урматтуу бир туугандар. Молдолор отурат ушул урматтуу бир туугандар. Эки дүйнөдө тең бактылуу болуңуз. Суро, виф жана бокс. Кантип окунан билчерем? UFC. Спорттор менен машыкканга шариятта уруксат барбы дейт. Бокс болбойт дейт Куран. Бой беш правил дагы болбойт. Кааласаңар, каалабасаңар да. Болбойт. Хабиб жакшы көрсөңөр деле болбойт. Ошол молдокелер барып катышса деле болбойт. Түшүнүктүүбү? Бой беш правил, эрежеси уруш шариятыбызга тууру келбейт. Хабиб келиптир. Өчүрүп койсоңар берди кийин. Анан жолугабыз мага жолугабыз деген мен жолукпайм дедим. Бул убактым жок дедим да. Балам айтат, "Ата жолугуп чөккө түшсө кандай болот?" Балдар бар күнү жакшы көрөт да, балдар жакшы көрөт. Хабиб мусулман жакшы көрөбүз, урматтай сыйлайбыз, бирок жана оюн эрежеси бар, биздин шариаттын тартиптерине туура келбейт. Ал-хакку ахакку ван юкан. Ат бакса болобу, көккөр ойнош үчүн, сооп болобу, ошондой кылса кененирээк айтсаңар жакшы болот.
Интернетке кирсеңиз көк бөрү арамбы деген мен узун макалам бар. Ошентип мен чыгарганда элдин баары көк бөрү арам деп аз булак чөлүп кетишкен баардыгы. Чекеден булакчы. Үстөн аты бар баардыгыныкычы. Негизи көк бөрүнүн тартиби менен сүннөт болот да. Намазды калтырып берең байтар айтып сөгүнүп атты баш кылган болсо, бул жакшы эмес болот, урматтуу бир тууган. Тартиби менен намазды калтырып, ибадатты калтырбай, ошону биринчи иш кылып албай, эгер тартиби менен болсо анда жакшы болот. А тартиби жок болбойт. Бул боюнча Фазлул Хайри деген китеп бар. Мен Саудияда жүрүп алып келген элем. Астында көп нерсе бар. Мисалы үчүн пайгамбар хадисинде келет да, мисалы үчүн кимде ким ошол өзүнүн атын тарбияласа, же аялы менен сүйлөшүп отурса, бул убакыт ысырап деп эсептелинбейт деген хадистер бар. Анын үстүнө Кур'ан-ы Каримде 5 жерде ат жөнүндө келет. Галдыраган жанага дешик араган аттар эмес, балким жакшы аттар, туягынан учкун чачыраган жылкылар, душманга коркпой келген жылкылар деген мындай улак ачып отургандар фазилет жылкылардын фазилетин айтканда. Демек ошондой жылкыларды минип, ошолорго үйрөтүп тарбия берген бул жаман деле эмес, бирок бул негизги максат болуп калбаш керек. Жаңы үйлөнөм деп жүргөн бойдокторго кандай насаат бересиз нике тууралуу жана тойду шарият боюнча кандай кылат? Шарият боюнча ысырап болбош керек, эркек аял аралашпаш керек, кембагал бай бирдей чакырылыш керек. Ысырап болбош үчүн шарият той болот, урматтуу бир тууганым. Албетте музыка келбеш керек. Фитнес жана карызга процентке алынып той кылынган арам болбойт. Орозо битир канча сом бул молдоңор айтып берет. Рахматулла Ажы Дамбылда Молдо Касымжан Кары уулунун ислам маркумду узатуу расмилери кайыр, садака жана пакизалык аттуу китебинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Менин жамаатым эки жерде, Гөрүстанда жана Мончуда намаз жана аят окуйт" деп жазылган. Бизде Гөрүстанда Куран окулат, ушул туурабы дейт. Азирет Абу Ханифа айткан, эгерде мазарга киргенде, Гөрүстанга киргенде кабырлар төбөлөп окуса алдарына мүмкүн деп айткан. Аслында кабырстан өзүндө окуганга тыюу салынбайт, урматтуу бир тууганым. Болгон маркумдар төбөлөп отуруп алганда адепсиздик болгондугу үчүн кабырстандан чыгып же маркумдар турбаган жерде Куран окугула дейт да. Ага тыюу салынган эмес аслында. Анан Рахматулла Касимов жакшы тааный, Оштоонадырда мечитте имам. Ана айткан хадисте канчалык дең намаз окугала бул бар. Намаз окуган күн кабырстандан өткөн эмне маркумга сыйынып аткандай болуп калбасын депчи. Мончодо намаз окулунбайт, урматтуу бир тууганым. Алем Куран боюнча маселеде Абу Ханифа айткан, бирок Сахбен айткан эмес, окугала дегени ошол иллат бар. Иллат эмне? Маркумдар төбөлөп турсаңыз адепсиздик болот. Ушундай го биздеки. Кирип алып көмүп алса маркумга чыгып аткан, башка кылып аткан, өлүктү ката көмөбүз бизчи. Өлүктү бияка кылып, дөндү бияка кылып коебуз да. Кебелеп жүрө берет маркум өзү мисалы. Үстүнө коюлуш керек болчу эреже боюнча. Тартип ошондой. 2010-жылдан баштап ишкерлерде мамлекеттик пенсиялык топтоо фондунун 2%-ын төлөм кармалып баштаган. Топтолгон акчаны мамлекет өзүнүн кепилдиги менен ал ишкер пенсиялык куракка жеткенге чейин инвестицияга берип, акчаны көбөйтүп, пенсиялык куракка укугу жеткенде ал акчаны пайызы менен кайтарып төлөйт. Шариятка туура келеби дейт. Эми шариятта сен мага иштеп берип атасың, иштеп бергениң кайсы бирөөлтү төлөйм, кайсы бирөөлү алып калам, ана кайра сен кийин караганда берем деген андай жок, урматтуу бир тууган. Биздин системада бул маселе жок. Бул накманак. Шариат ушундай бизде. Жана бар го, бөдөнө сайрат накманак дегендей накманак болот бизде бардыгы. Эми мамлекет тартибиге мамлекет өзүнүн билгенин кылат, итаат кыласың, берсе Кудайга каршы деп бергенин ала бересиң. Бирок аслында ушундай. Ким иштебейт деген сөз болот да. Жарымен кийин берем деген сөз бизде жок, урматтуу бир тууган. Бизде баласы ата-энеси карайт деген сөз бар. Мамлекеттин мыйзамына биз каршы кылып, чубагажы минтип айтты, ана мыйзамында эле баланы түкүн деген сасык сөздөрдүн кереги жок менимче. 100 000 сомдун зекети канча сомду түшөт? Аласың, ачасың калькуляторду, любой. Канча пул ошон жазасың бияка? Бөлүү 40 дейсиң. Чыккан 2,5%. Түшүнүктүүбү? 40-ка бөлсө 2,5% чыгат. 40-тан 1 деген. Нурнама деген дуа кандай дейт? Мен билбейм, дамылар биз айтып берет. Айтып бересиз ки сабактарда иншалла. Нурнама дегенде. Дуанын аты дейт, Нурнама. Мен биле албайм, дуа көп, дуа китептери көп аябай эле. Куптан намазынын убактысын айтып бериңиз. Календар бар жок силерде? Ошону карагыла, ушундай убакыт бар.
Şaxtıda orozda karmak işte öte ol, açıp alıp iştese bola ol. 30 kalın Ramazan'a işte veresin değil. 30 kalış gerek Ramazan işte veresin gerek değil. Davat jönünde her kim ters fikirler aytat, şul tuğralı aytıp verseniz, men de çıksam bola ol. Çık men de çıkıp geldim davatga. Biroq davatga çıgat degen urmatlı bir tuğanım, davatga çıkpay kalgan molda ekelerdi, bular tirit boldu, bular öldü, bular işi yok eken, davatga çıkmadı. Bular 24 saat davat. Ha, molda asıl baş gerek. Molda asılmay işin kılever, davat çıkaş kılever. Davat adamın teyin davat. Davat bar jakşı görüyoruz. Oşum adam bolup atabız. Biroq davat urmatlı bir tuğanım, alımlar dışılında degen söz yok. İkramül muslim, muslimin başında alım turar. Nege alımlar benim davatçılar karşı oluveret? Davatçı için davatçı koçuga çıkıp aldı ben davatçıyım depçi. Ha moldan törgö çıga, canbaşlı ver, sizlerde canbaş veren ne öğret? Kavargamına verir, kavargamına verir ki damla diyenin davat kılıver. Bu sen o arak yürügönde bu molda koç. Ana bugün gelip davatga çıkpagasın adam katar körbeyle meni tengata süylep kalsang kimeni jakşı görüp turmatty bir tuğan. Davatın usulunda men davatçıyım. Alımdı sıylaş gerek, urmattaş gerek. Aytışpaş gerek anı menen. Törüm ben, töşögüm ben, oturmuş, canbaşlı ver, urmatta, ikram muslim o şerden baştalar. Bir ağaç urmattaysın, bir başka bir urmattaysın, can muslim urmattaysın. Ömür boyu ilim okuyan bir urmattağın gelip ana kan davatçı olasın. O şen tuğasan sen davatçı emezsin. Sen kazandarsın. Degen söz geldi çok. Muhalifler 105 kirette uktu, kantken Allah terbiye beret, adamlara şul çın bu. Şul çın eğer düz terbiye verirse imanı olsa urmatlı bir tuğanı. İmanı menen 105 namaz doktora terbiye muhalif olsa elbette bulacak şey. Peygamber aleyhisselam men muhalif ol cennetun degan ayeti var. Fleş içse bolo, fleş degende pivo mu ne? Alkoholin degen. Eğer mast kılbay turgan bolsa bir jön, biroq janagı energetik içimlikler bilesiңер, bu kanda hareket жасалат экен. Oşo energiya berет, ana bu kadar gözün süzüp mitip. Buna acın göz bu kadar jibin üze turgan bolup kalat. Energetik oşo bolbay turmatty, jakşı emes. Tutatpay koyot ko. Bu ziyanda. Daima adamın tabiatına tehdit bir nerse getirgen, bunlar ziyan bolar. Energetik içimlikler jakşı emes. Kebir alımdan aram degen patpas var buga. Nayitni jerge koygongo kimdir hukuktu deyt. Tuğandары koyut, ayaldardı, mahramdары koyut. Anan leylekte bir nerse var. Janagı maşina aytıtkanda ölüktü karmap turat da çürübö, jerge koyup turat. Şunday bar mı? Ana arzdan berek de kolum talıp ketdi dep. Molda maseleni jumada da yerde kıskart maseleni. Oşaqa ölüktü juup tizip alıp oşerде Abu Hanif bolup görünüş niye kajeti var yerde. Ölüktü jerge koyup tur karmap turuu деген leylektin adat bu leylektin moldonun hikmattan gelip çıkkan. Nege tezirek aparıp koysun degen söz da. Ana karmap alıp tura veresin 1 saat. Ali bu molda söylet, abi bu söyledi. Bu ayattan, bu hadisten, bu müşkattan, bu muhtasara süyle oturup, o dekan korozana uçuşkanda kötü apar dönmüş. Ne gerek var oşo? Süylegen sözdü, ölüp çıkkanга çeyin süylep aldağı, ölüp çıktı, daryo janazan okup turup, ap ket degen söz da. Şimdi bir ayda, damla apam öldürüydü, kolum alıp kaldı çünkü. Belki çarşısını baylayıp, ölüp tıkarmak durasın, nasıl etkenga şey. Ölüp tezirek dönmüş gerek ölüptü. Kızdın barajeri köy, ölüptün barajeri kavur. Anan ki meseleni bir ay paşalar usta. Ölüptü ime kılıp emes. Köp yıldan beri el koldonup gele jatkan körüstöndün astındağı kömürdü kazıp alıp jatat, bu şeriatta kanday olur deydi. Kömür, oşunda marhumlar kömürgü kömürüp kalgan bıcı kanday. Aslında kömür var. Üstü kavur aklı kömür. Kavur satışıp ketişi mümkün değil kanday. Hiç kanday ziyanı yok kaldı. Ale veret kanday olsun. Alemes akır koyup kömürgönden keyin, ölüp çirip söğük aylangandan keyin oşo yerge muhtaçlık bolsa alып iştesi olur. Bu bizim şartlarda 25 yıl. Türkiye'de 3 yıl eкен tamam. 3 yıldır çirip çok korkut etken de. Ha bizde 25 yıl. Kömürün özünden zekat verilevi jakçasından 3 yıl verilet deyip bundan. Kömürden 3 yıl verilet deyip. Özü kömür ziyan eken sorular. İlacı olsa kömür emes barıp oturup janagıda emek ötüş gerek. Tok menen жылтқан, gaz menen жылтқан ötüş gerek dağı kömürdü oşo je orunda kalıver şımışka. Anken janagı uçat kömürden bölündü. Misal üçün Bişkek hazır en palişan arasında da bu janagı surmadan dağı, bu janagı sımaptan dağı uğudurak oşo kömür bolup eken da. Anken kömür büyüyüp jagıp oturmuşka. Birok janagı sülüktünün jana kömür var, kokos var. Al anda ziyan yok. Şunuktu. Birok kalgan janagı jaman juma kömürler var, jagılıp atkan, testleri jagılıp atkan. Bu en ziyan nerse kömür bolup eken da.
Misal üçün İstanbul bilesiңер мындан bir Erdoğan İstanbul Erdoğan'a mer bolgondan murda İstanbul'a barganдар bilet, her biride mor jagı çok. İstanbul kaçta jakın kapkara bolup kalat ele da. Hazır kiyin şonu jok kılıç bardık elektrik öttü gaz götürdü İstanbul'da da şahar bolup kaldı. Hazır Bişkek muzu şahar bolup kaldı. Şonun için men öyle bu kömür kazganlara teşerim negil kömür boyunca eğer kimdi böyle padişah olup kalsa premier ministr olup kalsaňar kiyinesiňer iskarızap çıkanda çıka bere durmady tuttuğan Aligi haqqanatdan soğuğat oşa esiňer gawurda aytyp koýan giyin ayna padişah olup aytyp kiyin bolup aýaga jetpey galam degen ele söz bolat da. Allah razı olsun. Rahmat, Allah razı olsun hurmatly bir tuğanlarım. Tamam rahmat sizge. Rahmat. Suağacıdanlar. Yaxşı bayanlardı kıldınız. Soğuculuklarga жақсы жооп бердиңиz. Allah razı olsun. Başka soru yok mu? Bu kişinin bana turgan yerleri var ekan, oşoga bu kişiye жооп берсек, bu kişi barıp ошол өздөрүнүн бара турган жерлерге барып зыяраттарын кылып иштерин улантыра берсе. Урматтуу жамаат, азыр мына бу жерде тургандан кийин bu yerде куфтан намазын окуп, тарав намазын окуп кетесиздер. Анан жок өзүбүз мешитте окуйбуз десеңдер, барып өзүбүз мешитиңдерде окусаңдар ham болот. Атайын келдиңдер, шетте окуп кетсеңдер жакшы болот. Кана эмесе бир дуа кылат. Өзүңүз элибизге дуа кылыңыз. Өзүңүзгө дуа кылыңыз. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala sülüktüğü yerine kutlarsın. Omat versin. Kudayım jakşılık versin. Amin. Jakşılarga şerik jamanlardan alыс kılsın. Kuday talam ova soma tayvas talay versin. Boydukta üylensin. Arışkanda jarasın. Tarışkanda kavuşsun. Karzı ola karzlarına kutulsun. Üy yoklarına üy versin. Uy yoklarına uy versin. İş yoklarına iş versin Kuday talam. Uruş betkende jarasın. Bizdin kökörek öden jürögübüzde başka bir musulmana degen jek görü, jaman görü olbastыk bolbosun. Kudayım şermende kılgandan saktasın. Kudayım alımlarыбызды, imamları hurmattagan nasip kılgan bolsun. Davatga çıkıp davatçı olganды Kuday nasip kılsın. Musulmandı, davatçını jakşı görür bolsak dagı jaman görgöndөрдөн bolboýluk. Kuday talam özlere biri hurmattap sıylaganды nasip kılsın. Elibizge tırşylyk amançylyk bersin. Başka bir musulmanga degen jürökte jaman görü, jek görü olbastыk kızganyç degen nerse bolbosun. Kuday bizdi kim kapa kılsan geçip jürgen Kuday nasip kılgan bolsun. Uğuldan hurmat kızdan hizmet görsönsün. Peygamber aleyhisselam dinine nusrat berip, dininde jaşagandı, istiqamatda bolgandy Kuday talam nasip kılgan bolsun. Kıyamatga barganda Muhammed Habib Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem baş götürgön жерден baş götürgöndü Kuday talam nasip kılgan bolsun. Kuday talam kim kандай tilek maksat bilen berekeli meşitke basıp gelgen bolsa, Kuday oşol tileklerge jetkizgen bolsun. Uşul yerlerde mübarek yerlerden ötüp ketken alımlarыбыз, atalarыбыз, apalarыбız, tayada çoğunlar ötüp ketken, bir tuğanlar ötüp ketken, Kuday oşolordun bardığın beyişten orun bergen bolsun. Barını özün geçirgen bolsun. Kuday talam elibizge tokşuluk, amançılık berip, din menen jaşagandy, dinge hizmet menet kılgan Kuday nasip kılgan bolsun. Barыбыздын başыбызdagy padişahыбызды Kuday talam özü oň jolgo salyp, Kudayym özü ırazı bolup oturgan jolda bizdi başkargandy, jaşagandy Kudayym nasip kılgan bolsun. Zulumduk bilen türmege düşüp kalgandardy, türmeden çıkıp ketkendi Kuday talam nasip kılgan bolsun. Orup atkandara şifay acil versin. Orup ötkürgen günlerin bilip bilmeýän günlerine kafarat kılgan bolsun. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabennar. Amin amin amin. Bir rahmetika. Şu akşamlar dua verin Allah. Amin. Allah subhanahu ve taala İlahim bardığımızın duamızı kabul kılıp şu çuvağa damlanıp Kuday taala omurga Allah taala omurlarga bereke versin. Tanı jandarını Kuday taala sağ salamat kılsın. Koygan kadamlarga Allah taala fayda bereke verip İlahim kutlu kadamları menen elibizge jutuzga iman kelsin, hidayat kelsin, namazkanlar köýsün. İlahim Allah subhanahu ve taala şu kişinin daim yüzlerini jarık kılıp, işlerini ilgeri kılıp, maksatlarga Kuday jetkizgen bolsun. Eç nerseden kem bolbosun. Joğacı damla sizden razıyız. Sizi biz öte bir başkaça kütüyek degen oyda elek. Biroq Allah Taala'nın takdiri uşul eken. Kelgeningizge biz ming marta razıyız. Allah razı olsun. Bir kündüzü bolganda dagы jakşı bolat ele, kança adamlar bexabar kaldı. Emi dagın kelişiňizdi şu yerden atынан soranabız. Emki keleriňizden da kişine habarlasak, anan süýleşip bir kelseňiz, biz sizi kütöbüz, sizi urmatlaýbız, syýlaýbız. Daim elimizdin süýlü adamlaryň katarda bolup, Allah Taala maksatymyza jetkizip, eç nerseden kem bolmaňyz. Allah Taala günden günge ilmiňizi ziýada kılsın. Rahmetka ya Erhamer Rahimullah. Hoş geldiniz.
Hadi.